Pamirsa ring Rahina Sukre tanggal 21 Oktober kauningin linuh mewali nibenin Pulau Bali. Puniki memargi ring sawetara galah solas wengini dibi. Anut ring rilis BMKG, wenten tetiga widangan ring Bali saning rasayang linuh soroh tektonik puniki. Inggih punika teja kula buleleng, tianyar miwah kubu Karangasem. Kepala Balai Besar BMKG wilayah 3 Denpasar Agus Wahyu Raharjo anutin sesele nyih nayang, yening linuh inucap madue kekuatan magnitudo kali 5 epicenter, magenah ring koordinat kutus, 19 derajat lintang selatan, 115, petangda sesio derajat bujur timur, utawi ring sisi kau antuk doh ipun 17 km barat laut Karangasem Bali, ring kedalaman dase kilometer. Manut dane nureksain genah epicenter miwah kedalaman hipocenter nyane, linuh inucap rumasuk soroh dangkal sangkaning kewentenan sesar lokal. Linuh puniki manut krama krasayang ring widangan tejakule tianyar kubu antuk kali MMI, inggih punika ngejernyane wantah krasayang oleh mekatah krama tur piranti lianan. Kantos mangkin durung wenten atur piuning indik wangunan sane usak sangkaning linuh inucap. Asil ring pemodelan tsunami antuk sumber linuh tektonik nyinayang, yening linuh inucap kejantenang nenten ngawinang tsunami. Kantos Rahina Sukre, kantos galah tengah wengi, anutin hasil seselah monitoring BMKG durung kepanggih pacang memargi linuh susulan. Winata Bali Pos nguningayang.